Iya ro tau kasih ilau doni aja to sinendi ya lede to pak bereta. Apa iya tuh pak dongangnya pas sidak kamato. Jadi pas sidakana tau kasih lokoto sogi pak dongang pas sidakana tau sogi lokoto kasih waramparang. Waramparang na pas salama tau kasih pas salama itu sogi tapi doa na tau kasih pak barakai atutungan na tau sogi tapahani. Makito pa iya tu macawe tau kasih tu macawe ko pong Allah Taala ipi tu mi tau kasih ta sidakai tau perri tau kasih tanya tau perri apa ya ko tau perri makai ka makai ka ko kampung tau perri ang kamotoro na memang oto ya tu makai ka iya tu kamotoro na cidi me pagan na idua mak bulawa lo ma terima BLT iya na tu panrase pat diri ulu na pak camak atau 5 kibo surat keterangan kurang mampu ya nang kasih bantu nang kasih mubah ternyata kasih asia tu tahu perri nih ambo indo dareke nih tahu macipi papenat dinna aga pak burana tahu makero angka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila khadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wattabi'it tabi'in wa ila jami'il ulama'il amilin ila jami'il masyayikhina wa masyayikh masyayikhina ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan hudur fi jama'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya muliakan Bapak anggota DPRD Kabupaten Pindrang, beliau adalah wakil ketua ya Pak. Yang saya hormati dan saya muliakan yang mewakili Bapak Camat, dan yang kami muliakan Bapak Kepala Desa beserta seluruh pejabat desa yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, dan terkhusus kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu majelis taklim, baik yang di dalam masjid, yang dibawa tenda dan dibawa rumah. Karena saya lihat banyak tempat, jadi alhamdulillah namo mapalla soy, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bermaulid. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu asbab wasilah, kalau bukan syafaat baginda Rasulullah, kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan barakah dalam kehidupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi alhamdulillah dua melo na capai panitia tak nomor si di me makacuri nabita salompe madecen manaladani akhlak paya tu pulpa bicarogi makada ia curi salompe madecen nabita. Kemudian yang kedua, menanamkan cinta, meloi ia roatie memiliki kecenderungan kasih sayang lori nabita. Emagi naya duwewe meloi capai ia komakanja i akhlak na tena po akhlak i akhlak na nabita jamona suku namo si parapak telun nabi nala poloko nabita insyaallah amang i kamponge mabelay susah dek to panaturo pacalange ia to sinarekomatandri papuji lori nabita ya lailet yang asalamaka ngokolino makoto pakusurimon rin po Allah Ta'ala dengan syafaat. Jadi dua melo icapai, melo ipakanjaki ampikedoy supaya wadding mancaji makyada sininna masyarakat na patobo kaja sana ya, iya masyarakat na patobo. Yang kedua, macin na to'y kotamay suruga melalui syafaat na alim alabdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua minasan na panitia na ada kang ya mauli nomor si dia tu Nabi matan resiri si balikan na matan resiri makurasiri. Iya. Jadi atan resiri ki nomor si dia tu tau matan resiri ya komakun rai Nabi ta arwane bitina mipita watuna na padecengi kiswah na Ka'bah kebetulan macekengi nabita untuk padecengi rob kiswah na Ka'bah takut na malada anginge mak berung nataliling pakaian na nabita na sabari na pita bitina tanya po pana bitina pita tapalupa no nabita macalak rupan na masiri na sabak pita y bitina. Iya, arwane ro, iya arwane, iya. Jadi watampitina ni nabita pita nama siri arwane, iya. Pak ya makun rin na patobo de gaga pita bitina de gaga, iya de gaga, iya, de gaga. Kanjak mana, iya, insyaallah. Jadi itu kuncinya betul ngana iya nama tandre siri na tahu insyaallah
Makanja tu tahu matandre siri anak nama tandre siri makanja tahu maparenta nama tandre siri makanja iya kalolo nama tandre siri makanja tahu sogi nama tandre siri makanja tahu kasiasi nama tandre siri makanja tapi angka onron nama tandre siri makanja lada iya kokui makun raya iya nama kun raya nama tandre siri insyaallah selamat nih tuh iya matandre siri menemu di alhamdulillah iya tu nabi tato makada matandre siri denala ya agagay ko deni aleg iya denala iya na deni aleg denala iya meka mitay matu detu na lang ni alena iya napan itu nabita ko andre denandre agagay na rekode na pura iwaja ya kongka agaga nabita na waja ijolo na panandre kecuali pura ikalasyan nabita angka sahabat na nabita ya san Nuaim ya Nuaim pura ikalasyan na nabita jadi ya Nuaim macinalanda imandre anggoro tapi dia gagaduin na jadi lawi mala anggoro oko pak balu napa na bawan nabita napa na podan nabita makadang ka anggoro hadiah nandre nabita nandre toni yero nabita kong kagaga nandre detu na le na bamandre na bagyang sahabat na nandre nabita matangangin nandre nabita masoni meni ro masono ay memang kenapa makada depa tu ni wajah ya Rasulullah makin nabi tapi ko nawa nasa meka macina ka manre anggoro tapi degang degadiku iya ko ini pasti tawaja makanya nabi tertawa itu micawa nabi tak napa nale di noiman alo wajah ya anggoro apa kata nabi dialah sahabatku nanti yang tersenyum masuk surga jadi itu kuncinya jadi angka tu kanjak na Pak Bu tapi aja nih kalau siap tahu ya jadi iya ko angka aga-aga iwaja ijolo na payanre manasapi mak baraka na yanre apalagi na reko makunray mak bawah-bawah matampu mangideng denanre agagay na reko de na pure waja insyaallah ya kong kabija-bija tajajiyang denalay agagan na tahu makoti iya tapi namo de ni namo anu mabaraka yan re ko to matampu tapi yaro nana matu ko mabicu ipanre anu harata ta ilo pero jadi ijagai pa andrena iya nasaba sinin na anu haranget tama ko takalebe tu mancaji petang nanya tu anu harang Pak Bu don rupa angka harang bendanya yasangi haram lizatiha yang kedua angka to proses nami halala ibandana tapi proses na nasabari na haram iya ko asu bangkai darah babi haram lizatiha benda nami mato jaramo tau mandre ko di salangnya ko kampota betongan nama rajingi rumah kada kin riwat diruntuk tema koro iya kecuali lo luar negeri wading tapi aku komai kampung tadi ngade to aga tau mandra koro tapi ia haram li gairiha prosesna halala tapi prosesna kegayasan lawi ma pengajian mak bagi nasi kota itawe nalai dua magatosi ibu-ibu enagora iya angka pertemuan angka rapa nak bagi bepa kota tahu ya alai dua atau si di miala tapi palette isa na ya si dia iya iya naya sama kurasiri yang kedua harangi iya konandrai anak tayatu denule madeceng karena itu haram li gairiha prosesnya yang haram iya
Dia tu kakak mali dua. Prosesnya tania bendana jolo prosesna nasabari ro proses nasaba anu yala nadena halala ya ko yanre mancaji harangi nasaba proses pengadaannya. Iya na tu ampai oko agama ya ko mak bicara pacing tahu apa an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah. Iya ko waramparang az-zakah pape pacing. Iya ko ati maka de at-taskiyah. Iya ko paci hakiki maka de at-tuhuru. Iya ko paci lahir maka de an-nadafah. Jadi an-nadafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman, at-taskiyatun nufus, az-zakah minal mal. Nah, apa tuh? Jadi namo mapaci ngati kode nama paci waram parange macam repat itu. Engkai bahayanya. Magi ro tau si salah pak. Kai magi ro tau si salah na itolak sampai jannah. Bahkan Nabi ta makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauqa salasa layalin. Tanyana golongan selang nareko angka tau dena sewa dapadan na selang naliwang kita lu ngasoy. Dito ka tau si salok koy. Ha? Manang ka? Maya ka si salah. Wah, marah gitu zaman na Pak Desa ko maku. Iya. Aga je pasi salah ki. Ha? Maka itu si cocok. Jangan kodeta mesi salah magampang. Agak tanamkan pada diri kita bahwa saya bukan siapa-siapa. Iya niko makadaki, iya pu aji, alas saja. Apalagi kau makada iya pejabat, iya kowe, itu pasti. Iya engkau orang paraku ya makoya madece maga, jangan. Kalau kita mengatakan saya bukan siapa-siapa, ya konauja kita maka dah makome meman. Iya kona pakaryawa kita na demi tu juga na cocok. Aga je meta banggakan. Nama pamula ya se letu ya watai mana. Iya okulu ang kataina, katom biasana. No iloban re ko do chile tay do chili. Lari lak ko matay tay matang kabelle. No ilok ko inga tay inga ang kato. No ilayawa tay isi. Layawa siya ko kalepa ang katotay na. Layawa tay po siya, wana po siya tay meman ni. Iya. Matarilo ko kanukete. Dega haga nawisi berjalan niya. Magi ni terima na cari payaro supaya maingat ki maka jangan membanggakan diri. Semua dari atas ke bawah itu ada kotorannya. Iya. Kemana macari pa dega haga tu babu. Yan ito ang pinamoto ijallo tawe makohen kato maknana he ijallo ite kada tau dece ko ci di dece na te tagili negare tallu tu mangoloko idi tapi ako tajallo ite kada tau jako tallu to tu lakko idi itu maknanya magi ya ulue he dua mata dua do cili inga tapi dua gorok nengae deto kapag to ko ci di gorok nengae napa timue dua palak na lilai isi si bawa timu ni aga maknana ang kalingay lelewali kong kamasalah itay at diolongan na magi matay na din ako cakong itaro ci di manyama din na to giling itu supaya kita tidak selamanya tidak selalu melihat ke belakang tapi melihat ke depan. Tapi magi alongin na kedo sesekali kau bisa melihat ke belakang. Iya itay jolo ang kalingay kiri kanan sebelum mu bicara ang kaingat ya sehe dek toga na majanya wana tay kuya tumupaw dek toga na majanya wana tay kuya tumupigaw magi na cidi nga na dua gorok na betongan na lelewali tu ya kumujari nyawana ya tu tawe tanay ya tu bawang ang kamu pa tu taulen na mujari nyawana
Napa isi awana jadi aja mau bicara jolo nareko ang kepala itu isi si bawa timu. Itu pakan jagi Pak Bu. Aja tutuli melo si salah-salah. Pak ang kami toje itu tau magala ang pangewang. Maka guru tak kalisi den aja mandari pasase tema bali bola maka da manu na. Ya komendre ko bola de meto itu tak bisa kaje manu na bali bola ta komendre bola ta. Madari itu agak kuiruk ke jamba jolo na pamade. Maka guru tak kalisi den re. Ya ko jambangi manu na bali bola mo kwa demo aja mo bisai tai manu macai ko to pak manu na temendre a demo mo bisai. Iya, tapahan nih. Iya, iya kok jambang manu na bali bola kok deta tak bisa aja nanti manu Pak ya kok tay manu tak bisa mana nak ki apa manu na tak jambang. Iya kok deta tak bisa deta na pak ini pun na. Tapahan nih. Na padamu ya tu ko loki botingin na to tudang ko kaderenan kacarepa na dake ko aja na kaderana teta sasai baju juta ban na tak bisa. Iya loki botinge pura di mabalo na denala ki soting aja na tama susah Pak mandari metoje tu me tapi tu makun raya mako memang angka watun na madari pangnya musyang angka pada matotu nginge pura si mawusu madodo sih mako tu tapi angka metotu makun raya nak panana kami matu ya yan ang kamakun raya manipi timun na pananakat tu deh magay maringang inaka iya to si kumumpa itimun na magalap paujay balibolana iya tapi insyaallah deto gagaw ko di iya makuye aga ibaca nayaro ati to limanya makinin nawa dena to magampang masusah iya ko ayat 2 surah nomor sidi ar-Rahman ya malkang itu supaya diberikan ketenangan sakinah tapi mega tau denu le baca Rahman pak malampera dai kadwe lampe patus tase angka adik na ar-Rahman ko untuk ati magi wah kada adikna nasabak bisa turun itu yang dibaca surah Al-Kausar iya kode tisamel Al-Kausar inna atayna iya kode mo patule baca inna atayna mate bawan ni makatunga tukunru iya surah Al-Kausar makanja yala pangupu makanja to yala wirid iya ko Thomas sampaja sunnah ibaca nih maka laki mapunco lah ada ustaz macam lang kamu asa mapunco baca ke 50 nawadingi pakolik-koling nareko aya ibaca rilana nasi de rakaat boleh diulang-ulang degaga batasannya itu iya tak baca ke 50 siratun itu 50 ayat maga mana dena itu naruta baca inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar inna atainakal kausar iya man naruta kan rusuh magai nasurongang inabita ibaca iya surewe nareko napoleki musibah hati gunda gulana angka keluarga tak mate iya pemati lah kita pak angka toje tu pak dongan na pak gorongan na bitta ko amatengan kagagata tadeng ini nawi te sandala ini nawi te motoro ini nawi te ulawatta ini nawi gagata ya rota baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun iya tu pak dongan ibaca ko nakan naki musibah salah satu musibah adalah kematian selain kematian kehilangan barang selain itu jadi aja tak kada ya pani baca innalillahi kong katau mati deh namo tahu kecelakaan yang kalinga ibaca tuh ya tuh mega jimi itu tahu salah paham apa innalillahi panaba mati pitena baca innalillahi deh na salamanya tadeng yang gagata ta baca kuluk kui pong Allah taala rewak lo ko pong Allah taala tanya pun naku ya tuh maknana
Tananya tu ko makalaki innalillahi makada mati yanu de. Innalillahi polokui puang Allah Ta'ala ya gagai polokui puang Allah Ta'ala wa inna ilaihi, dan ini juga akan kembali ke dia. Demeto ya punai. Namo tay ko tat dengan dipakitan we kabur innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu juga musibah ketika dicabut penglihatan. Iya, malah salasa ki innalillahi wa inna. Iya dibaca. Cuma angka tambahanna. Allahumma ajurna fi musibatina hadza. Pot tatolayang nga yela bimakanja enanya talay. Iya ko mati baineta. Iya naruh baca Pak. Matilah kaita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibat tatolayang nga yela bimakanja enanya labae. Iya. De memang padongan. Iya na pak dongan na pak guru nga nabita Indo Salma Ummu Salma anak pulo na tau ngumuro na naipubay niyo ko nabita paselena ambo Salma nabita. Iya nang kabay ni pananakap pa tabaca bawa ni ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina. Itu kuncinya. Sebenarnya aja kita tadeng namonan re balawa sih. Iya rota baca dia agak puluh kupung Allah Ta'ala kupung Allah Ta'ala, tapi di pak galungnya aja tak dareke. Iya aja tak dareke. Maka dia cek dia hidup pemagah dia na dia itu na cek dia tadupai na dua panti mia tu tapano na 20 karu menre masa tasa cek dia ni je tasukuru tuh. Iya kene 20 karu tapano apa dua panti minta dupa dareke ni. Iyo pukul 2 pantai tapano tadupa mau pilih makaru nama kamu pati menre daripada tak bengi tapano ka makiro. Makuras syukur ni. Maga ni jese na te panen ni. Depa. Siaga ni umur na. Weh mak buah ni. Alhamdulillah. Aja namo je tu dia na tomak do kuase. Namo dia tomak do nang katu pajagaan aga seka. Iya nama kanja seka Pak. Namo dia tilodong. Namun dia tilodong nainya tu pesaka pak dongang apa tahu kasih si mapun nai ni tu kasih si konandri ni tu sakat ta malaikat ena milodongang maka iya nandri tahu kasih si pak berena tu sugie kamakiro jadi malaikat ena milodongang ni iya nang ka tahu pak map kareso nama kurat tahu kasih si mandri waramparanna mabela baraka makotu iha. Iya nama kanja mo sakai aja tama selang aja nanti lodong iya de jiko magalu kena de ya komandre balawe lo podak maka de maka menjasa ka kati ya lo musapa ya rode nak menjasa ka mgadrusu iya itu lo podak de aja mondre ya tu angkat tu punda iya nanya ro balawe de nak kada puang Allah Taala upancaji ko balawo lo mondre asena pak lurah de nak koro makanan ko Allah Ta'ala pancaji balawan lo sappa idale halala nanandri tapi iya ko anu mapaci de nandri balaw anu macarepa yemi tu nandri na kaya anu macarepa ya ko de nasu sakana amakiro sakana mo bata pasuna de to je na mega pak 5% bersih topi nalapitawana pa pada rose pa pangutoy nalapitawana pa tasi pupue pasumanang ni racungnya gaya ko manya nama pacing pasu ni 5% di nasiaga Pak. Iya daripada menre na pandasarase yan rin ang sajilasa nakan naki gulam ang karesa 50 karung lami kandora isuroran iya jadi yan tu ampe makadaw na esang pacing iya ko rampara seka azzakah iya ko mal eleng itu panen padi iya kau panen pertanian 5% kenai tapi setiap panen iya kau katau mak galu na panen ni cican nendre na tako mak buah si tompo ngasena na makai gabuana na na panen siaro masuk si 5% iya to si komal warampara si taupa si tau iya kau panen de setiap panen iya kau cica mima panen teh si tau cicak ya kok katalu panen si tahu katalu makiro iya ni ko mal harta mal
aga basane ulawang masuk malu arwa pulo na 5 garang ulawat ta monro sitaw pasu ni siya pasu 2,5%. Tanya ulawang ya bereng ibalu siaga angka na rekeng inape pasura di ko de kaga di tabalu tapi katotaw macam yan na melogan na sitaw nabalu jo 5 garang dasa 10 ni si diulang ya ko mamonroy matu ulap pema ganna sitaw balu jo 5 garang kurang laba pa si ulang yan malisi nalipemang di na kan saka nasabade na ganna si pas sekarang jadi iya ko 20 na 5 garang tabali 5 garang kan 20 na di na kan saka iya de ya tau make tomato babu de ni chala de maka na de na kamaja saka de metono waji ke saka pa kurangi apa na balu 5 garang na dapi pa si ulap peman na nalisi nasam tau pema pa si balu imato ya tau make tu pa de ni chala ipatama mi ko daronge na pa ituno daronge ito panditero makala tapi upasangi iya ro ulawange iya kota pakai dia nakan saka perhiasan asanna ya namo si tanga kilo ulawatta kota pakai moi dia nakan saka ko perhiasan tapi sarakna ipake soso iya mikolopi botingin apa tapake tanya perhiasan asanna mancaji aset iko metalnya dia tapake nanya tapake na atau tali ulawange niat tak maka daya ko masoli matu ulawange wadi ngubalu atau maka daki meka taruh sebagai aset setiap barang yang seperti itu disakati karena memang fungsinya sebagai aset tahu-tahu angka dita ko bange ta deposito 100 200 juta setiap tahun keluar zakat dena cicam nih yang ada api si tahu pasu si 2,5 yang ada api si tahu pema pasu si 2,5 itu zakat iya ko ase cicam nih iya na panen ipasu 5% nada api taruh ko boleh 10 karu nada api si tahu pema deni zakat cicam nih tapahan ini dia rone pak ya nang kabaine ta cia maka majasak kak tolai daripada dicalah ipada mi ro gaji pak pasu memen ni ko mele makun rai laga memen ni 2,5% apa talik baineta cuma bisa dikeluarkan tapi tidak disalurkan tapasu bangi jolo taki buarang ni rekening khusus napa tapatamo ko ro ramalapi matu napai salurkan tapi ya komeki lebih simpel bawa ke Basnas ya kau dia tu letilo Basnas tatalipogi Basnas nalena lo jempui ya kau masih riki maka lecet dia lada je ustaz ta sapa ni bali bola aku tu kasih apa taleng apa iya tu tujuan nasaka dua mi pas sidak dua yang pertama menyambung silaturahmi yang kedua menggembirakan orang yang itu ampai koto masidak kadena wat dingino kok tahu dia tu gaga gunanya tu pasidak ko yeleng ite na pia ceri atau ya ceri jo na pia yeleng pa ang kataw mako tu kataw mangilong na so iko si na iko mo aje tulan rio long kasi ko mana ka manataw dia na mangilong-ilong na makamo galay makutu mo je ang kadi mo ala itu dia gunana karena fungsi sedekah cuma dua menyambung silaturahmi yang kedua menggembirakan orang iya ko talengi jolo tay napa tanoko atau tanoko jolo napa taleng dua-duanya tidak ada gunanya nasabak memutus silaturahmi dan menyakiti perasaannya orang tapi angka tu tahu deto nanoko tapi matanna angka tu tahu makun rai pak dia nak gosip mamako cuku tapi nak kata lalu mako di matan ya natura nasa tapakiru bangina makara si bana nasa
Iya, dia tu gagak kowe. Angka maca. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi tapo sifat na nabita aga nomor si di matandre siri. Yang kedua, aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Iya. Iya kau imangi aja tasusai jamaata. Nang kaji imam mancaji mata 20 ayat na baca. Na tahu matomi monri tahu na kena asam urat si kolesterol. Ni tendre-tendre ni tu nama kau natulian kamu palago. Api musona tinggi. Sisan na masam pajaca di ina tay na baca. Sigilingan ni. Maka day nabitay ako mancaji mako paponco-poncoki bacamu. Ya ko masam pajaca di ko palampi-lampiri na sama dito gataw matajang. Iya tu tolo mak berejama tau mak dupa-dupa angka tau mapadiwatan angka tau jambak-jambang angka tau kagor suruh bangonrok angka tau engkau urusan angka tamun angka mena lawi mak dupa-dupang. Jadi acul yang ngele betungan pakanja kiwi iteng ka tau matau imonri ode na kasih nulet tatong meta. Iya. Kenapa? Nabi tidak menginginkan salat itu menjadi beban. Apa iya nama padi na tu na tatong rewai lo bola nama tanro ni tu lawan jo na ima de na lo mak berejama baja magai manisa ni mapat di tu ko na to ye itu ni kan na salah ka ko makiro olo malolo nga pahala maraja tau madosa ni gara-gara ni ga pu ima ya ti ampai cakap mancajima ay ako lo mama sige pa dua tia uhindari nomor si mancajima si batat tong kimonri memang iya utama tu tapalis se kalau benre. Iya, apa iya ketolai pu ima ko rusak kay jene na pu ima. Kay kana ini kami tolai. Iya ko monri na yo poko to monri banre de meman na. Nanti ampai to lima salah kak ko banre. De melo tolai. Nama kare di zamannya timang yo poko malas simang e bacuri. Nak kita nang matu mau malas siu pada kana pu ima malas silom tadai. Iya. Itu kuncinya. Jadi ya tu di imangnya dia ini suruh ki palasiwi. Isuromi paponcoki poponco-poncoki bacata. Iya ko ukuratai di tu oko Indonesia, ko ukuratai di tau penrange lah tau sidrap. Iya sange maponco 10 ayat. Iya pitu ayat, iya ria sama ponco. Iya opo arak na sange maponco 30 ayat. Iya, jadi itu malampe maponco tergantung tu tepat nah. Eko toma dodo tepat na nasangnya maponco ina atena itu ya na duha nasa ni malampe padahal ya betul na nabi te ko duha tu maponco lah ada mi 60 ayat itu yang sadar yang panjang yang 40 ayat itu sedang 30 15 itu yang pendek. Iya. Kemudian tapi imang nah tapi makmungi po datoki aja tasusay po imang Pak angkat tu makmum napai maji mangin nasi mawak duha ya tu. Ini nasa pilak itu matu nasa baca duha itu nasa takbat ya tu nasa takbat. Iko nape maju. Itu jadi aja tasusai. Kata tu napai talu ayat na baca imang itu limore ni naganggu imang itu. Termasuk tu pas sampajangnya ganggu imang itu. Allahu Akbar. Angkat to mako tu dena wedi sewisa sana aja jadi na torok tu agama ya torok kumakir kuncina di pui mako milaudongi tilaudongi pa kampunge ye ko milaudongi aja naleta mi tilaudongan ilaudongan isinin na pak banuai ilaudongi po tapaturung ibo si baraka ta konrongi po tapasalama isinin na tanang iya tasimpoy yang ngidalik na pakampung ngokoy epong talingi atanangan ku rumah tanggana kemudian epong tapancaji madece ngisinin na wija-wijanna iya aja na idi mitilaw do apa kato ti mamilaw do di sakaragan ilaw di naman nasa subhanallah subhanallah alhamdulillah mudah Allahu akbar bar apa milaw do amin gaje tumuasa tomelo mangami kala gajero nasa puima iya ko milodongi pake kimi tapakanja kimoy alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin iya supaya makmud ta amin tatarime ko
aja engka tuti macapan mi ba manasal maut tapi yang kata mak mau jago na curito na sak aming ai deh kak imak gimpe mak mukiru deh kak ceci lolongan. Iya. Jadi ini kuncinya tapakan jakir usahakan kita berdoa bersama. Iya kok kan don rupa itu kan maka ada doa bersama cik dipimpingi mengamingi mondri angkat tuh ya sak doa bersama maka ada si bawa ki milodong Pak Mawata jitu pu ima ko Pak Galuh ko iko na Pak Belue sak ka iya iko milau bosi eko bosi dia terale sakku kira jadi kan asa maka ada doa bersama si bawa mi milau dok pada yilawi kebutuhan tak kata mako tuh kajian kata maka ada doa bersama cik dipimpingi yang lain mengaming ada dalilnya angkat to maka ada dia sangnya doa bersama si bawa pada koto mandre si bawa ki mandre pada to malah napakan re sesuai kebutuhan tak iya madu pamemat tuh iya tapi aja nanta pangewang iya ko mangaming kahadasan na nabita maka daya ko ganna ipatapulo umak ko milodong satara doanya satu waliullah makito yaitu ampai jamaah makanya ko ganna ipatapulo ganna mo gaji ipatapulo Pak bere jamaah ko lebih mau bu alhamdulillah iya aja tempat kosong masih tak iya bu ke bola yolo bola jusapue bola jair iya majair bola magai cik dek nya palan punana koloi mabir jama oke maka de nabi bola kami nama kanja macawe pole ki buru mabele pole masigi ya na bola majayolo Pak macari pole masigi ya magai nasaba si jongka aja na tenaka si di dosa ilagga si di daraja ipataraka ya lengi pahala si di naka 20 mero jongka na tama masigi berarti 20 mi dosa na laga yo pokok ko rosa dena lapangan ngeloko hais mega makanya giro punana bola yo lo komelo mega palana suruh jo macan ne kurisaliwan apa tahu masigi melo mega palana iya tapi angka kuncina ia tahu macawe bolana pole masigi komelo imega palana sure masigi lau na tapakkoro ko masigi nama dari apa si balikan na ia tahu macawe bolana kama pitena lupa ya itu semoga bola kami nama kanjai iya macawe pole ki buru apa to 5 ringerang lo ko amatengannya mabela pole masigi nasaba mega jongkana aja na mega dosana talaga mega topalan na ipende tidak rajanya makitu yana tu ampai guru takali sidendreng almarhum biasa angka panitia tau penrang roh aja no pauyun rona lawi moli guru tamacarama na kada puang alhamdulillah talut taula ba pole ku moli ki pole ki macarama meraja guru tak oleh ki macarama meraja waktu naro biasa meraja ki puang napai si di masigi okoro kampung alhamdulillah put talut taungi makanja tepat nanti okoro kampung maka guru tamamis sang makanja nasang apa ni masigi puang naci di biasa maka deh guru ta muasa gaji makanja tepat nanti ko mega masigi okoro kampung malam mamia tu nasa mato sinang ka nasa demi tu nule malalang eloma bere jam sampai bago masigi macawe iya angka to ngawita anu na yero jadi ya rumega ya masigi makoko tapi ya tu di ogi dua memato tu standarna iya panasang ya lena berhasil ogi baik parantau baik tamonro ya pasompa mega nomor si dia ko haji bainena iya yaitu ampai ogi bainena tu jolo napa haji yaitu jawai de suku lain itu tidak alena jolo imon ripi bainena yaitu si togi ina bainena hajolo apa ya narewa na bailena pole haji menre haji to di bapana napa apa anggota dewan langsung naisang gitu kemudian yang kedua bangun masigi ada monumentalnya atau bangun sekolah itu ya jinasangnya lena berhasil kok bangun ni masigi si bawa haji bainena
iya to na ro ka pangugi empay malada na pakaraja galar haji di pa ang katoto to kuyundang hindi niyo ki haji din nalaw. Tapi dia to ka to penra de ka ya to penra nga mo de niyo ki. Tapi ang kada sa ulolo nga maka dia to haji galar pulok ko balanda. Balanda ya tu maling ya tu te galar haji. Na sa sinin na tau polewe maka mewa manang. Ke Hasim Asyari pole Makkah mewah newa Balanda. Ke amak dahlan pole Makkah newa to Balanda. Maka di Balanda iya ko pole te koro magi newa manang. Magi na bata nataliti maka dapat ku carana ni risa tau pole okwero alingi galar haji. Yaitu ampai galar haji itu cuma di Indonesia. Dia tu ka ko Makkah. Dia gaya iya ro as-Sudais siap pulau itu mancaji mango ko Masjidil Haram. Dia itu kau kina haji as-Sudais. Dia kagak. Pada tahu-tahu haji. Ini tu mia tu ke Indonesia ya na pole na Makkah. Kalau dia na letu. Na rewa tapopoh. Iyo ki haji. Pak menyamam meto haji ya hargai lak dak tu kasih. Iya, dia nang kan Pak bisa panai ku ibu haji. Ya namelo mak bisa panai we ibu haji aja toko tu ya asik jo kesade na bosara di ibu haji. Na seniga na pe mak bisa panai na saleban indo upa. Indo upa si mak bisa panai. Dia tu kayak sang indo upa ko. Ya, jadi contoh mi. Iya, jadi aja haji itu sebenarnya okui si Pak Emonro. Wukuf min Arafah. Wukuf itu artinya berhenti, Arafah itu bijak. Jadi aku haji teh ni hujan, adek na tu na bali penghujan tahu karena haji itu menahan supaya tidak berkata-kata tidak baik. Nih, ya nang ka haji mah pangewang suruh lagay songko haji na. Nah, sa guru ta kada ludung. Tapi angka tu biasa na foto mata diolo. Maka dia ko pole haji tawe, de na wading ilaga songko haji gang ka patapula sona. Biasa tangkalinga di haji riolo ya haji mondre de na. De na wadi nasa ilaga ya tu konsongko talulu nasa patapula sona. De na wadi ilaga. Tanya hadisan na Nabi tu Pak. Hadisan ni 40 songko haji. Hadisan ni 40 songko ya tu de tania cuma itu menghargai. Ya ti ampai Pak de nang kawas songko haji. Biasa muka mas songko haji kong katau biasa sidakai kak songko haji upakin itu mas sempajang paling kedua mas sempajang uludu nih utaro magai maneneng nga iya ro kasih tau matota na balu pangempana na balu ulawan na balu tanana mapulo tau mapasipulu di na pamenre maka napasa songko haji na kia itu panasuro patopo yukur makapajapajang nyidohing di pasar na parewa pakai matan na nyawa na marasa syukur alhamdulillah poli nak sapuy baitullah kesyukuran na idi de nang katolo sapuy baitullah talo mi pasay mali songko haji 5.000 rupiah na pay padaketo na pasitin roku aji tega kayo li haji to ni padahal ongkoso na nya lebih 100 juta jadi 5.000 rupiah makanya ya dewa songko haji Pak magai saya menjaga perasaannya orang tua kita yang sudah berusaha betul-betul menjaga. Iya. Apa iya je tu ko angka pasan na guru ta kay Abdul Rahman Ambodale. Aga pasan na. Pakai si Pak iya semu bo. Iya, iya na makan jalan dai. Pakai si Pak iya semu. Iya ko pasikola ko, ka pasikola ko sana. A guru ko. Tanya tu pasikola ko de nak guru. Iya ko guru ko, apa guru ko. Iya, pakai si Pak. Iya ko imak ko, imak to nga ko, anca jimak ko, betul nga naarimak. Ajam tu 5 sulara ponco. Iya, aja tu 5 kulu-kulu ko imange, jaga iwi. Iya, tuli pakanjaki ya, jaga iwi ya ulumu ko imange. Aja mo sulara ponco, aja tu si mun tuli lawar, ko petuda si pulung anak muda. Wih, aja na muloro bala rondange tuli tuda mitay pakandange, ko imak ko, aja. Ini si Pak dia tu gay imak kan? Iya si Pak, iya ko polisi tugasmu kan pengamanan. Iya usahakan mengamankan aja tu sina tuliku melo ya mangkang. Iya itu ikahe. Jadi itu ini ko bayi ki asipak makun re bayi istri
Istri itu selalu dengan suara lembut. Dia nawat di maraja tu idi makun raya sakdana roneli. Kecuali matarui lah kita dia na marigaga. Ya ko makanja mo pareng kalingan na dia nawat ding. Angkato tulasa angkatulasa bu polok ko sakda maraja. Si bawa sakda na reko ipolo pambicaraan na suamita. Angkato tau biasa mak bicara lah kain na tappa na tumpa. Napa yang namanya masalah maganya tuh apa angka itu roh ni mak bicara mak kalu padahal ni seni roh ini nak kalau kije matu lah tu capak iya na tuh dia nawat dingi polo matangangi mak bicara na tapato mak bicara atau maraji sakdana lah kita magai engka tulasa pacalan aga diwatas si tembus lakka nah iya na tunang kata biasa makada mahku matandre asam lambungku tania sakdamu maraja nanya sakdana lakaimu dito kagak kue angka kadito kagak nasa digaga jadi ya ajak nama raja kecuali matahari lakaita. Kemudian yang kedua iya ko nauliki lakaita langsung imete aja to si tamak ko ang kada aja langsung imete napa mak depe okoro iya itu napami je itu tapi kau idi makun raya na di napite baban na suruh akika sampaja perlu jagai. Kemudian puasa perlu puasa ramalangnya kan puasa nasar kongka. Kemudian yang ketiga syahwat, yang keempat ridhonya suami. Apa itu? Iya ko tulle ni pakang kaya pa itu le pasuk la kana sa nabita alena manipite ke ka pintu na suruga menola tama. Iya kong ka janda ko telu mani. Kadigalah kaina. Iya. Syahwat na manina jagai sampajanna siba puasana. Iya. Itu tapi ya janda emang kok bahaya memang matandre tantanganna. Iya apalagi tu magalai matito kali nasi aku pingin di iya tuh bahaya lah masalah ponco mak baju ponco tu 5 titok kolek nah deto kagak kowe angka iya mana na tupa error yorta na lakay ta kuncinya itu pasangnya terjaga iwi usahakan ya tu rone bu ya nama kanjak mo servis na din ang kita ya tu mi atu na kita ko masalay servis na ya na tu di makap di ni jampang itu li jalang otak na ya na manre jadi di jalato tak na tu ya na de monrongi ko manre ya na ko makap di de mo lengi masija tetap mapikiri salah melo ki jok na de tak bello mani komelo kijok kade tantara komelo isalai bola melo jupanda de tantara ilo kiolo na pintu iya ko lepang ko warunge nang kana darat tapa micawa tapa makanja ya makunre na baine kuniga sala idi iya pamejo kalakay tanasa menajo kasaya na sajo kana iya ko melo botinge makabalo namon ninay kalu ni pale ko men repada tikungang etama ko patobo iya ingat penyaman caji matandre pak lagi le si balok loh kohe wah meli sakingker wah bulu mata mapamule antibale gangka anti tornado cila na sera aja na nangulun na kalaman namo icicil ya aja iya koki boleh pakanjaki berpakaian seseksi mungkin ketika bersama suami. Biasa tuh pau maka ada telum itu wanita idaman. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Apa lah nih? Iya, anggun di ruang tamu berpenampilan menarik. Dia tuh liam para pakaian. Apa angkat tuh makun remana kalau tahu makoto 5 daster mana? Mak baja bale mak daster mapel mak daster mana su mak daster sidap pelakai na mak daster to padahal dia moro nak baju juna na pake kalau makun re na lupa itu lay baju juna gangka 20 nah semuanya mama cake ada ko tanah macake na talo na sabo na 5 patapan iya
Yang kedua, gesit di dapur betungan na ya kong katamun na lakaita aja na isuro pi maki buawe pala na pakilaw. Pangkat tu makun re katamun na lakay na kiru ni bagi na lakay na to limon romopi. To lima kola kana. Betul na. Law no maki buawe pala to limon romi nasang. Dito gago ko na to lima HP mi iya to na mega makokwai cede masalah na tapalo ko HP we iya cede HP iya mapangiwasi balakay na tapang ko HP we makibuat status wah pura na tama ni kamara teri nala ni HP na ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi gare itu yang bahaya. Kalau ada masalah, ambil air wudhu, sholat sunnah hajat, di sujud terakhir ilodongi, minta solusi, minta diberikan ketenangan. Nawajakun tapuang Allah Ta'ala. Ya kau tanya kau HP dari sejak dulu sampai dunia kiamat tidak ada malaikat diutus untuk mencatat keluhan dalam Facebook. Dekaga. Dekaga. Kung ka masalah atau ko HP paling ako nita ni status tanang ka na duda nasa wah mapangiwan niya tahu tapamakibuan itu komen sabar say nyo ini penting saya wasiatkan jadilah ajak tasusai pada tak rupa tahu Pak Desa ajak tasusai rakyat tak kelima singa pajak kalau lisu masih nggak pajak deh pagadina teh tapi rakyat aja tuh sesusai Pak Desa angka modina dena wajai nah dena masoli pajak bu masih mi aga beda na pajak si bahasa iya kau pajak ditetapkan oleh negara kalau zakat ditetapkan oleh agama zakat dengan pajak dua-duanya itu menjadi kewajiban. Zakat itu diperuntukkan untuk orangnya, sedangkan pajak itu diperuntukkan untuk pembangunan. Maka itu sakka elok kau tahu makanya tuh inna sadaqatu anil pukara tahu mana tuh najello wal masakin wabanas sabil tahu mana tuh najello jadi kau sakka tahu ya leng aja na pembangunan aja na sakka pertama kau masih gie salah zakat itu orang iya kau pajak pas sedekah itu bisa untuk pembangunan makanya pajak ditetapkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur zakat ditetapkan oleh negara agama untuk membantu orang tidak mampu iya nah dia itu apa kampung dia kata kasih sinna ya kong kagota dewa lo kampanye nak kada menghentikan menghilangkan kemiskinan dena cocok pun Allah Ta'ala na melone ya tuh apa Pak Dewa ya ni kau makanya mengurangi atau membantu orang-orang miskin boleh nasabah ia tahu kasih alena pas salama itau sogie apa ia tahu kasih nareko angkai na pakang kapuang Allah Ta'ala ko tu kampung tau sogin na mito na tau sogi miti pasalama apa na pasu isakka na tau sogi na tarime to kasih iya tu tau kasih kode na tarime sakka tade na madosa tapi iya tu tau sogi kode nasu sakka na madosai makanya orang kaya itu diselamatkan oleh orang miskin iya aja to sinai tau sogi na selamunjo na aja makanya kalau ki maka majasa ka at terima kasih ki oko tau kasih ko na tarima sakata tapodangi maka dewe terima kasih banyak ta tarima sakako tilodong nga mamagi-magi nak baraka orang perangi iya ro tau kasih ilodoni aja to sinendi ya lede to Pak bereta apa iya tuh Pak dongange pas sidak kamato jadi pas sidak kana tau kasih lokoto sogi Pak dongang pas sidakana tau sogi elok atau kasih si waramparang waramparang na pas salama tau kasih si pas salama itu sogi tapi doa na tau kasih si pak baraka atutungan na tau sogi tapahani
Makito pa iya tu macawe tau kasih tu macawe ko pong Allah Taala. Pitu mi tau kasih ta sidakai tau perri tau kasih tanya tau perri. Apa ya ko tau perri makai ga. Makai ga ko kampung tau perri Angka motoro na memang oto, ya tu makai ga. Iya tu angka motoro na cidi me pagan na idua, mak bulawa lo ma terima BLT. Iya na tu panrase padiri ulu na Pak Camat atau 5 kibo surat keterangan kurang mampu. Ya nang kasih bantu angang kasih mubah, ternyata kasih Asia tu tahu perri nih. Ambo Indo darekin. Tahu macipi papenat dinna. Aga Pak Burana tahu makero, angka Pak Burana. Aga suruh baca suratul Waqiah. Paja ya tu. Ya nang tahu tu 5 cipi papenat dinna suruh baca suratul Waqiah. Paja ya tu. Iya tahu tu Pak Burana ti macipi. Iya ta baca mo suratul Waqiah atau 5-nya makinin nawaki. Tulisan mana sak dituligan na orang parang yang namo dia na siaga. Iya. Apa angka memang tu tahu Pak ya kuiri teh tan aja bangsa na ya terima bantuan. Iya. Angka tu tahu kasih si maga tapi dia na milau. Angka tu tahu gua dia ka cuyul ya sana. Iya, tapi dia tu kau penrak dia gaga ya dia gaga insyaallah. Iya. Hah? Angka. Kemudian si tanganan ni talwe. Idi makun raya jata susai lah kaita. Idi arwani jata susai baineta. Pa itu makun raya kasih makara di jamana. Mapamulai pura subuh nak jama latu puresa. Bahkan matinro madari jama mopi. Iya, dia istirahat na tu makun raya dia gaga. Jadi tapakan jaki ya kong kadale tatalengi alena nalena makataniri. Apa itu makun raya kami itu kekurangan na. Namo tareke nga seko balanca mo seko balanca anak mo seko dia numu yang kayak di muhe. Ganak niro na balanca pakamajana anak na puratoni ale de panatan ngati itu kudeka saldo na. Makuti makun raya. Namo de gaga menal di kong kamu di nakatanitag na papenat din na. Tapahangi pa? Iya, mako aga bu. Iya, nabisang. Jadi ya kompura ni tali di balanca, tali ni di pakamaja sekolah, misalnya si di juta, tali ni di 500 sabu kadang kay di takatan niya, tapatan na ngatin na to. Iya, yo poko tali niya na tali masul papati mo na. Iya, dera metan na papina din na. Makuti makun raye. Ito, cuma jadi makun raye. Tilaw do nga ngilakay ta. Yan na melo joka tilaw do ngilakay ta. Apa iya tu na makun raya masalah. Mo tu lakay masalah tu. Iya. Denule tu makanja dale ko tuli masalah. Yan tu siapa pangewa-ngewa nga tawe. Dito na kata pangewaro. Si balakay ta. Oh iya. Dewa tapak. Maka dai gurut ta degaga salo degaga lekoran na degaga bulu degaga tupuan na degaga rumah tangga degaga masalah na. Iya. Angka mi tahu taliwa tasilosi panerap Pak Sulam. Mamusu. Angka to ko macai icok dok mi mamako. Angka to ko macai manona sinanak-nanak na. Iya. Madu padupa mi mama tu bainele. Ya kong kawati ya sana capak na pananakan itu. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati, pacicer mana itu. Leto gago ko. Iya. Lopo dami man ni iya nang kamakun ray nang kawati asan na capak na napura malakay tata talu kiloro bilakay na. De na jago. Lainan na kilakay na kenro malo nasa. Tuda ko to. Vai tudan. Namo melolo galungin nasa. Aja mo joka. De na joka. Makoti wati. Leto gago ko tapi aja mo tersinggung bu angka to tu kanja na wati ya kong kagaga may urus na cia salasay alengi wati tappa salasay iya pak namoro ani na cerito. Itu kuncinya. Iya. Kemudian upasangi namoje di ustaz semakotoro aja tasusai jamaata macara macia apa aja cakaru duri teh bapak di dutun atau yang kamu pama dakwah
Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.